Hada braka headquarters wo asante mayaje atum openso na bobo ano pe life ewo ho sabre kro na uduru France abrochima mu paria adamfo pa radio wode nepa no ma de hia won mo ho 101.1 so mpata kwaje ya woto ede apetien amansu ayemfo nyina da ho na wo mo fafiri takra de so mpa 103.3 ensempai na mo ho na uduru bono na henkro sunwane a 98.9 laji be kwa na abro sanum ona alaji be opambo obutuo no na napoku pie fa asemche eni se kwasi Joshua mo wo moto pete saa me se etwamwa free night market ho na fa shanton ho etim mo akotwam afrokai kwa hafo akofa kwasi mfum me ofa sunkwa ho na akọ ahafomantemu 98.9 no a ebia na bono ho na awo ene 101.3 doma sompa live ayin kro wa mara masase paso doma FM 100.7 eja usu be ma ne dom nso wo moji akodi voafo nyina wo fafiri ho eno achi no decoder no so ba FM stations ne wo no ye gina mu pa te se franka eduade se bi o ye didi 6 March no na www.somponline.com ensemi nyina iru atabo ate achechira koto eno wo kono kase ebo baako emfuni ene emu kasafuni nyina da na eyie mankasim ute ye ho a Kingdom 106.1 FM sa frequency krona eno ena tachima fo nso efa bia firi so no eno ye tachima sompa oba pa na ya ka ekire mo adaje no poso kra ta je mfu brother Philip mo wo moto pete sa na adehye no wono mo se eye kase ebo papa 90.7 sompa nkransa ekuro mo wo maje atum enti eye sompa no ene de aka no enwumre ye gina mo live enti kan ho na join ye na ensem a ye de toa wo no health ministry na bo amane se adwumayefo wo fa bia wuram nipa be sempem enwotwe ene akire na enomu no ye bebone pa na yadomo asuko na afi ya sanso edidi ho nkomo ba bia sa nipa mpem nwotwe kwampona wo betimi afaso anyam awura esanse wo munya boss wo no kra no ena wo mo atetifie backlog fo no lokolo wo mo adie se wo mo bo awuram na so ebinom kasa wa akire na sade mu nsante na busua ye bebe suko na ene ye ne mpanimfo edi mo nkomo akwakosi ase triple way man agya pia APAM DADAA anwumre wena majebre na ensemi yegu ho se de amawo emma fidie ni mfiri ha na de ewo ede ma no edoso papa esene pii no afi yenyebre na nesere ne nabasa no yentutu emfamma aso ehwe ya pomoden ho nsam so no na wo mo abo amane ede kyese sesie ya no gusui adwumayefo wono mofa be se empem enwotwe ene akire ya no no edom aboa ama de yakasa ye backlogs won ma egugugu fie na sabre wo mo hwe ni mo se wo mbenya adwuma ni bia ye na nso won mo nyanyaaye no safo nso ebetimi enye bi na wo mo aye na emu na yewura Frederick wono mensa kanidi ho echampon kan ho bio wo ye director of human resource Edma health development no na no na wo chese sa recruitment we enya ahase no abusua ebeboa pa ese brode eba na fe aba beboa ode na wono ma wo fi asese wono musu se adwuma no wo munya bi nyane safo no nyina nka wakomanto onyem na adwuma eba we ne friend say free primary health care policy no eduma boa asoso niemam na ewiye no na wo san so edi ato na oponchecheku ya ma ne boni ya sa abre na wo mobo sa ama ne nyina no wono ene wase wode tu nanim akyerekere nsem akye wo mo botae ne se apomuden papa no ebeduru obia boboa no na obia nso benya eso echefa ena afi wono mo nso age ntete e wo apomuden mu na sabre wono mo ofia wo mani abede se wo mo pa adwuma ni bia ye titru ene registered general nurse for ene wono ma aka nyina emo ena wo kyerekere ma kye se wo mo new introduce recruitment portal na wo mo biesu no entumi amfa kura bese 53,440 applicants de wo mu abapa no so asafo ni nyina epemu ewura na sa 53,440 eno na apomude aso ene se wo mabie ede ato se empem nwotwe ne akire ena wonomofa ebio wasan so to aso bra na oponcheche kugina ho a na wo mo etoto anu abusa sadebe na wo mo a
ya na ewi a wɔn busa nsɛntwerɛfoɔ no nsɛm no wɔn nso ɛbɛte nsɛm n'ase enti emu na wɔbɛkyerɛ sɛ nɔkwasɛm ni wei sɛ ya wɔn ka na ɛmɔ papo exercise a wɔn ahyɛ aseɛ na ɛno no enche bia obetia ne se ebinom wo mpaneɛ vaccines for saafo eka ho afa wono ma efo se public health nurse for no wono mo so ka ho wo mo a ye hwɛ wo mo wo adwene bibi atechema na se wo hwɛ adwenem mental health nurse wono mo so eka ho bi ewia yewra Frederick echampo mensa wansa amana nso ho ewia ne wo ka de akyerɛ wono ma adwuma no wode da no se wono mo hweye na aba ne sei no ebi mo wo ho a wo mo yehuntaduo achifo dua brunifo no wo mo yehuntaduo na achi ebi busa se wotete ho eye no wo mo betimi afa nyansa kwan bia di frodo awurawura mo akwakoye de eni kwan se wono mo ye ne se hunti no won de abo amane se wo mo ma wani na ho mfi woni pe emfa hwehwe enemam ewie ne wo se saafo no nso a wo mo ebe peke wo mo na se be shortlist wo no ye be fa wonyina mo aba interview na ja ya ba betoto wano de ntia enwuma dodo ne nyina na opomudi adwuma na asa obeyo na eno no uyiyi wo nsama no yi a eno nso ka ho bi na we nyina won na aponchecheku ebo so ebo emu amane no ana wo kwaso anu wasese se malaria no ensu atwetwe de eba beka ye hunu no ye tempo no ye tianwem eno sa no fa na wo mo fa adwumafo so wo betimi aba be ye adwuma no nanso me remedy amede be ma ne se malaria no aka honko ade a time eba mescha ene adura e wosa wonsa ka nwumre wo ka ye ho ye de bre wunti na bidi ka etia wona so Dr. Tafrija na ayo na sade asam ne tie no yewura Frederick echampo mensa wono e kire sa policy no sade ho nsam tie pa e de kire na oponchecheku na enwom eda ya yete e de free ne wura na nkasa na no people the opportunity obian area where platform so now I could choose it is a episode now bet me to what's out all I previously na nanka say you for me now na me see ya can be distribution you post so be high this is not posting so that is what actually happen and you know sir me say more slots na work platform so no e be say be platform no and I some more pap inside to clear those one and maybe to say teaching hospital we hear this particular I am for one count and psychiatry hospital so you don't know to make a home ya open platform mama issue about illegal collections and so idea yes starting process na because you say the numbers are home and the the TBS answer me into the state agencies and meetings so they were actually with us in all this process your class will be our visa so which media fire so now investigation if you more partner we can say this is new is on invite professionals to interview eno penny ya wono ne tua wono ma no se kwankyerefo edema human resource health development ho yewra Frederick Mensa Champon ena wobo na oponchecheku sansem ya mane bra wono mo bie portal no to so se nipa mpem nwotwe ne akire wono mo fa wo mo ba apomudi adwuma no no na ewie na wura Frederick Champon Mensa esa be kire se de portal no wono mo asia bie no wo mo bie yeye nipa be se empem aduonum miensa 53,000 eno kra bi da akire 440 ahannan aduanan ena wono mabaso na safoi wono mo chese ebi registered general nurse for efele wo mo funds no wo applicants na no so sade wo kan no ni applications I most submit here was about 270. Ashanti region within 5 minutes about 153, and a central region about 123 applications were submitted. In Tiana, Emma, it was applications I most submit here. And so we answer because the whole country and will be at if you know one as I be a cookie one place I say yes I will be a one by one will be at the computer. The number of will be all who slot we are
press say no submit we no ebia na internet no if can one open so after the same thing no that's what actually happened. So if you look at the speed, I was actually amazed when the Geta when I saw it, and within 10 minutes I think it was about 280 within 10 minutes. So it was actually competitive. That was what actually happened. Now another thing, recruitment we every information na kwa dia pa na Ministry of Health and say Ghana ha recruitment na so be yanko from Mako in Kwasiano and another northern side of the country. In fact, the Ministry of Health I choose about 8 regions yes we know our problem is minister and ministry regions so point be the first way binya omonya or required number of staff regions na Upper East, Upper West, Savannah, North East, Uti, North East. Ene a Uti ye pene kwankyerefo eba human resource and nipa wo nipa mu wotume hwepetetekrem na wahunu wona da apomode ahwe no Director of Human Resource for Health Development na sankomo yi hono abusua ma yenwuram na afi yase de wa mo ne danta no wona nim ba bia ne tokwan da yemmo empini Coalition of Unemployed Nurses and Midwives Association we 2021 ton na wo mo te sabere wo mo da so wo ebi mu nyanya adwuma nyai Chris asamu aboaten wono na wo boaboa dom na no ene wo mo tenase ehwe se allied health for ebia wono ma ahia psychiatric midwife for ana laboratory for no empo mo wage for bi ewo mu wono mo nso edieni na yemmo ne yempini no musa se porta na wo mso wo ma bi no wo mo ka 53,000 na wo ma kwaso no ana iwrati anka sompa we hot bite kase anu ahye na nso enwura no mu na ye ba kwaba aina na Chris mabubu anu boko de nye boko but so sade apomode atena na bo amane se wo ma bie portal na to so se wo mo fa nipa 8,000 ene akire e de aba apomode adwuma no mu no mo a mo wo fi a mo nyanya bi nye mo te asemi mo so mo sen de edikan na se na mesia wetia for fifo so na emo mietia no anye de sense tenya mo te se wo mo fa afoforo wa adwuma na anya mo de anye de sense tenya issue no si ekate and say yeah over 100,000 no kano we net for one net for over 100,000. Oh, okay. Next midwife. Other allied health and the pharmacy for no more numbers in the count. Okay. Next midwife in one more by 2020 batch. I be 2024. It is yeah, you pay over 100,000 now over 8,000 per. And then you know, you try my. That 8,000 so now I mean in 8,000 in midwife 8,000 a provide allied health a provide pharmacy a provide to say in a lab with in 8,000 I can't try my Chris Nkobeka say be a bit da wonu mu a na atum bi ebene over 100,000 na wo mo hwe o ma ho odin mo mso betimi afa 8,000 ene akire ma asese na die na course but that's it access na attendance test ina ye kan ina na ye wi school whole year every 2021 ina na ye wi be na o be fa ni pa maybe say me no na ye wo na ministry say or employ na we or employ me na we jai wa ya me no nyepere there because ina na ye tua na every school the same year it's not class actually the same like assessment exams na finish there okay obabe employee now a job me there and I tell you say this is the first time I deal it happen. Oh, okay. Previously yes na say employer the whole year group me and say they cover the whole year group and I tell you so on say as you speak no there is shortage of
necessary midwives system more system already no or we very brain drain the brain na 8.5 between you okay and then kasa or the initial be necessary midwives experience one be etu kwan fa abotire saa nkofoni na yemfa omo ensa nem yemfa bi sanan yemfa bi sanan dabi okay omo no the patient you say you see mother and child hospital ka so yeah you see you did say that thing the brain koso say o mai ma panin na then so e san say en koya sentire bia ma member public meeting no then but then there is staff nurses and midwife shortages in hospitals. But then I tell my back at Arabia, thank you for a stand employment no staff no was shortages, you know, thank you for more about if you license near the end, no more a stress and no more go through because of the lack of staff. Yes, in my way, there is lack of staff in the system. No, here said no, employ debris. So which me all employ the whole year. Better better again. A banner. Yeah, the medium bosses say on the fire yakano. Before the mobile power, Mokachi say, my automatic postings. That was Mokambi Metiga, a man. It is so about Monapi, Mubaya partial equipment. Yampenita. Omokas on Bama automatic posting. And I saw Omoya partial. Crazy trouble. Say, oh, say, actually, automatic posting, no. Any partial num Eddie actually, my brother wa. Oh, one grandson would hear me say, ADWOA SOMPA. Send a busy actually more. Automatic postings na say say ye 5 year group na omo befa obia sa year group na befa na yabom apasia no che say e fa na fa no kra ye no che say ndu half ndu fa enu kakra bi eno mafa ipa le na ide portal no ministry no say ye fast connectivity that internet we can say abelful internet connection fast internet connection or Starlink any MTN Telenet you move the brain and you see it process internet connectivity here very fast and reliable so you run it anymore in less than 2 minutes obey no slot and then I might actually do no slot syndrome obey no slot. The assessment and same we now is a ministry on the end. Okay. Chris says, ye can say ya. Sanka womo fabi na ye fanin kakran no. Ebeduma bo ane mo mfa ye koyechi. De ehye mu nkran ma mukokogye ntete. Womo na edi mo nim se de ne yesi fa womo. Ansa na ekire ekwawi ebinum beka afie a. Omo chese omba ma automatic posting na se wo ka se omo ye pashe yi se na na esitie ye ma munya akokoduro ne anije de mo ho hye adwuma no ma se mo bo abubu yi ye mu bi no next adwuma no akobe calling ebo wa ye ne se o hye ayare kwa ma won so enya ahoto na to enya awodin ye ne ni ji so ye sa on so and say we school na obey aduma and I say automatic posting obey aduma automatically because government dey posting no nti say o say mbo say obey my automatic posting na say idru na ankobani sa na say o ya ada ya no okay enti sompa na o kasa sisi ahanso de unya bo wa asam no so na wo kirekire mo mampanimfo no nya te ase ekosi ase a eni gina na ehwa na mantuo eba ankasa na wo mo yo no a ebeboa mo ebesre aban no we na ye ntokwa na se gidigina ye tene ti ase se ne o mai ekono o so mo hwe bia yemom ya tem ne se yensi emfa onipa nkwa eni atene mu
nipa kwa mu hia ye ntwen ma nipa nu ansa na ya abeka se oh na ba ne say nanso ebia nanke e betumi aso anu from the scratch offer be free primary health care ya about say be so creative health care creative near more work near share patient our works from the look of things not the government no per se or prioritize the preventive aspect over the creative and so in penisa into best say about say which is 2021 year or 2020 referral batch and 2021 year group in Abuma in Arab 2021 year group in PSS which is Ministry of Finance Ministry of Finance say on posting and at the Ministry of Health Financial Clearance for 2021 year group in entering call Abamuna and so and conquer number of mine. Ma account in say also share in the matter to more Kenya as you speak no there is a shortage of nurses and midwives work on my Kenya Chris Tobo one boss say one ma qualified experience for no brain drain yet one more amanania mo kwa yedma yemfa bi nhemu sesi what's up say Kenya nso kura no o ma soto ala munya ho amba kwa na ko de yan ko pese yedma wo man mu na yese ADWOA ye man na me de no yen fatu mu say so one share ya ni etu o Kenya no e di to Ghana e say the brain is car o mbetu kwan yen man Ghana na yese ena ise ali ni omo ye no omo meki na the midwifery na attract to the public indeed omo amoba no e bedu baby na wunye obi amane nkoto form say okọ nursing school bedu on ya mo be che e be ya shortage of nurses in this country to say na etu Kenya no patu wan ba cho me na say ba ne san so dia na yen kwa dansane mu e dansane mu mama o brani na ye jawo na mu amu akokora krese san komoi se wo portal na wo mu bie no se mu ye se mu access no enema nyina de dem kama de portal ni de mama ya pay din se aviator portal ya tu ni din se aviator portal because they say ure ma utumi ko rem e bi nya point rem e bi you suitable net nya you suitable net wo say ade a wo say ye bie 8000 and over no omo bie portal no pono kitwe bi no 53,440 ene pem pono no wurem enti chapepe untumi rem omo tiche mu in regions and regions no plan omo 33 omo say you very big under 7 regions the so northern region apa east near there no e won popular competition ni wono mama ube bia de no na de e try mu say ya untumi rem they can't even say I won't mean when we go to no slot mean answer. All this is happening in about 5 minutes. And so and then during the press conference no HR said in Osha Asante about 200 people and then to me I apply in 5 minutes. We na so say and because the movie is new at 10-1, 10-2, na esi no slot. Chris ye obese ya na yesi mrikaboa enyane daboa enti de wo modi kan abosui na de omso ombe ye no ya hwede di kan yi na fe ya hwede sanso wo akiri na mom bibie ni nso a etwetwema so na monte mo ho ase a sompa ya pono ne de ye bie de ato se Christ cross biribia mbetimi abom saa na ye nso ye ti biribia ye bebo mo pono ne yabusa se mo nso aduru mabobo ano a anwumire bede wasepa na obira wanya de amaye me that be biri mama ni shamuso yo na odi ye nchia ama wonom ho asem ene no na abusua we ya ye ka saa no ya pomudin o wo mo ene ye your health concern no na ye wura Frederick mensa champon ya wono na ye human resource director no wo wi wo kire se de wo musi wo pin ade no na etie na nso ni nyina mu no abusua
se enyom no ya eda yete edi firi ni wura no wo de yentie de wono a etu na numutu no emra say platform no adwumadi a na ewo so na edoso na ma na sa sampa yenya sa he na wohwe professionals do like your call platform so we are over 53,440 wohwe edoso pa na year currency yenya no so na ye about 8,000 na ye di adwuma nti obviously bia person wo na wonya nti it was not as easy at all. Sa kokonisha our health what say lab ne radiology ne nutrition sa kofono omdo dey about 3,000. This is the share only 2021 group no omko is 6,800 and a physician assistant a doctor for twana no mo class almost be about 4,600. Pharmacists no idea omko platform will be about 2,000 and pharmacy technicians 1,007. It is a share Kofukuya do omoko platform so na nurse for na omo diploma na omoko so pa about 4,100 euro midwives euro nurse assistant clinical nurse assistant preventive na about preventive for the I feel we month as multi-million of the said you we shall not be back on quite some more platform so but ene a wuchi ye no ne mfoni na wo hwe e wo Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra anasa wo he SOMPA FM live YouTube ho no eye pani a wo no e na kwankyerefo edema human resource for health development ora Frederick Mensa Champon na wone na oponchecheku edi sa nkomoyi eno nso na atese na krese ka se chese wo mo ayafa wo mo ne ye wo mo a preventive eno na yewura Mensa chese ase eye wo mo afe wonu ma ebedum ahwese yade no makra no sanfo no na ase yafa wo mo kese na ase yefa wo nom na se de wo sisire mu yi na wo ka de akwa akosi se 2021 fo na musu no mo no wo mo we mo dodo nyina keka bomu a empimi nsia ne kakra ndi se wo mo bie se yefa 2021 backlogs no na yefa mpem wo twe ne akira se tie bia wo betimi afa mu nyina awie ama afoforo kra sanso aba bewurem na abusua afe ana entokwa na hyase na yesese entokwa denden hyase krutia na mpata denden so afiri krutia ya Asia no hot bite no num mpai mo kase no de ensema atwetwe aso na ebinu mo prepre no no eno ne ye fatopono so na ya ba bem na fe obia anya ne chefa entibiri kwa animu no ye bebone na fe ye wura asoye no ho ahwe anamo mbetimi atu ede aka de wo mo aboso yi ho eno sa no yoro atoni good mamo wo mo ne betimi atoto na wono maboa yen na ne se preventive for ne ye fa wo mo de ani onua wote ho abo ho ba yo na so prevent yare time heba mr no fa prevent na makra na mom se yare no so ema se de obesi asiesie wo ho no e ka ho pa enti me kanfo e de ama se Pepsodent cavity fighter toothpaste no ya fa no twu se na enyiyi njempre ni nyina nam na awawewe no fo na nom ne nkurabere ma de down se ase ni nyina mfiri ho na fe o se ni nya hoden sanse nsu ekọ weyemu a ekra wo se aduane ekọ a ebekra wo se enti se wa nya se papa na de se proye ne bedidia se tie bia o yembe bodo na moasa eno sa no Pepsodent cavity toothpaste every smile matters chese sire bia hia o na mom wo moe a enya sire wo sire baba wo no amaye ho se ase ene na ye akono ma obi nso esire bi eno nso je se wo de Pepsodent enetwi wo se menim yade e tew so ya wo tena ho bitime ka se ye mi yade de eno an ebekumi ebekun nso ampa midimafo aba center ho wo se ebekun wi abakwa akoto amotwe na nyame abusa asa wo mema wo mfie no wani kura nka yeso odi aduoso na tete wa ma na ha ho na abehunu de etue mu ankasa abra okọ Dr. Tam da so a anka de time no to so de yare no yira no kura wo poku ase ma yira ho a anase ebu akwa ogogo no ma anwumre wo kan ye ho dendendenden na nsem no ye bia ma wo sabre de ye sane na fi ye wura wo fa eto so mienu session B no Abusian hot bite into a so ya yede esom nsemo yede nam ne ebedi mu akotin ne bi ene se asoye hye apomuden ensem so ma yire surveillance mudan kran ne nyina no efa
yade Ebola yi a wo mu kire mu se eyi ne ti wo DR Congo na fe Uganda. Apomodin empanyimfo ya wonom etua asantemantam wonom so ayire bambo bi na afen so entoabo bi mu emu ensem yade awobeti. Ene apomodin ho a na ejina na we health director de ma de sha wo mo do ma henkuro wo se wo hu yade no de etewo so no ayare se edikan. Ene Public Accounts Committee etna se ebusua enyasem kuma wo ni nyina no efa Nissan ehyen ahoduo bi aso ye ehye enwuma eni apadie nsem so yese ayere a yenhu na kire eho nsem yedenam Was adwumadie kro no ase ene atrase mu no Public Accounts Committee titire ni ya wono etue mu woni ye Rasam George ekatuma mento kade ebesi esi ene na ese wani ense o ka kire ne ntine ye kasa ya abra kase ye pa no so na nso behwebu wo SOMPA 106.5 FM Accra Facebook ho all African Games course no aso e hwesi kasam so se sikapa sports ministry e de bre wo mo se aposifo e ball ban ye ntua no e chenkure ni nyina pie wo park na se Saranso na obete se South Africa xenophobic attacks ya ekosu yi aban de atu dwasanya me ya domo a bosomi ni de toso aduro ba ko Ghana fo beye ahasa en wo ma ye krado se ye koso o ma free South Africa ho aba Ghana ha na ye rokwachi ofosu ono so atoto bi de ama Ghana ba association no senya atwom aye wono ma se twom de enti na panyin kasa abusua ye be wuram na fe yakwa agogo na no bia wo ho se wo mo bosom kase wo ho akramfo be wiai na wo be wia de koy wo mo ntimi amfa nkoya de wo mo de dam na abafie enti bosom no wo mo de aba ebusuan nsem ne doso we ni afoforo bi amano ne de ka ho kire se bedema ensem no tena hopa na tem kuchu sanse de obete no enyasem keto ebu ha wuti bia na wo hwe babire firi ba Ghana he ya na sansem no ekoso ye no mo ayebe kinkan ede amamo ADWOA ASARE mene OHENEYERE MAAME APPIAH YEBOAH ASIAMAH bronya abrewatia na afei triple man APPIAH APAM DADAA afei yemfa ensem no enchiremu ennan mu asoyi ahye apomden ensem so wo mu kiremu se wo mani da honom se krodom ya wo mani abrehwehwe nneoma mu nkomodidi ahuduo piso na ekoso no nyina no yese de beya wo mbetimi amabambo mu a yeden ede afa Ebola yade a wo mu kiremu se ayiniti ewo abibrem ha aman ahuduo bi ya Democratic Republic of Congo eye DR Congo mino na fa Uganda eho ene yete se sa yade yi asan ayiniti wo ho na enkrata ya wo mde baaye ene dadue ya ena Ministry of Foreign Affairs amanone asoye ya Yera Samuel Okujeto Ablakwa wono ne da sa atena na no nensa na hye nkrata ya se wo se ministry no wo mo enyantie ne free ewiase amansa pomdi kubatan WHO for any Africa Center for Disease Control and Prevention ena wo mo tena se ehunu se da bi sa asem ye ne nam ne nam yi se bi nyina bibrem ha ne ye wo ena uhu se wo yonko abodwe so ehia na ne esi akra de esi nsuo no nsansi hu wo sa na de abodwe no na de ahyem se de be ya nsuo no ebetimi adojo no kakra na eja na eba ama mehia abodwe se no enti wo mu kire mu se si apie mu ewo DR Congo ye bi nsuo apie wo Uganda yi esese Ghana ye yire ye bambo mu dankran se de be ya ebi baha ena no ye tetea na coronavirus estati wo bi ma so China we se Wuhan ene namwa na tete ba Ghana ene edomo ede wo koye enya asem ketoa enti no wo mu kire mu se ye kasa emprempren de Ghana ye nyam record Ebola case ni bi ye na chese ebi nyam ma Ghana ha enso eben ye hwene ano enti ye kasa wo ma hyase ma apomden adwuma yefo no ye ma wo mo entity yesronko ede afa se wo mbetimi abom ho ban se yade no kura ebichi obi a ekwan ye befa so a ye be isolate nipa no ye de ne bekwa kope baabi akora ana asie ekwan ye befa so ahwe nipa kro no a yade no wontimi mfam firi ono ne ho e ma ne nko obi fufuro ho sa training no ye de ma health workers ni nyina wo ye no so si nchen a
Ghana for nankasa ne ye bom kokko ebia ne nam so mpa so a ye kan enti wuti ana so wa bo ho ban se eniema hodo bi ti se ewuramu nam we ene eniema bi etete saa no se mire bi etwam yade ne ban saa no wo mo kan ye enti we ya bai enkyerɛkyerɛ no so ebekɔ so pa ama Ghana for atibi se de ebeya babia wo hye bia no betia bo ho ban edi afri saa Ebola yare no ho no krakra mu won kratai mu no Ministry of Foreign Affairs for any Ministry of Health womu echiremu ese eyade se nia wo betinya ka mprempre ni se wo hono mo a pensuo samana ene esima edunum sima duonu ntem se wo ye bibia ebia wo nam krom anasa ansa na wo di bibi bewura wanum no fa ensuo ni samana hohoro wonsa na ehonte wo hand sanitizer wo di bia pepa wonsa ho enko ne nam krom fa ho nkodwitwi nkrofo ubeduru ye aduane si wanum anu wafa kabo unhoro nsa na odi awura wanum sa nneema ne de enya ade a ebeboa kora enti hand sanitizer ne yema ne emben ye afei se wo se obi te honom te se trotro ya ye fei commercial vehicles ne taxis ne sa nneema ne mepa cho obo ho mo betra ka ni ma ne hu fifire se tam wo ba betre mu no kora wasa hyensasini wo hyensasini enti fifire na ete no no wona wote ne nchen no wode ne ho atare o chese obi ho no krotimi dada o so nyina odwene ho a enye ye enti sanka ne papa mu a okotena ka mu a chese peko na bi mu na mu a ho kohye wo so obi di ne ho twiwa no wa pre ni pakro no na waka bibia chese madam honorable misraw tenaye aha no waka bibi sa akire ne nyina no ye preventive measures a ye di gu akwan mu Ghana ha se de be ye betimi abo ye ho ban e di afri Ebola yade no ehu na wo mo kirem sese yade ni so mu a eniema hodo bi e beda adie ene se ubenya fever kakra wo ho no ma sa wo na ma ye omre weakness utibe pai wo saa na o fefefefe afei sabe ebi firi wanum no na ebi firi obabi eno so ne ye frɛ ne ayamtuo no eno so ye symptom baako afei se bia ano ɔden a na moja enso ahyase etu nti we ne ye education a wo mo de ma Ghana fo ansa na kora na yade no aba bewura ha na eba yehune kwan a yede ye ho ebefa so yeda so ewo apomden ho ensem na enuoda ena ewiase nyina etusi ho edebo dewro ye nkaye ene enkyerɛkyerɛ dwumedie efa emojabroso yade hypertension no eho na anamsa yoso de wani kyerɛmo ewa asante mantemo apanyi kwankyerɛfo ya wono ena etua apomden akachena no ewo ehwo woni monyafo Dr. Fred Adumakoboaten wakasa botaye titru anase tima wode etu dwumedie no so 2026 no ene se controlling hypertension together na kyerese ye nyina ye bomu na yetu yade no esosa no wonom nam sa yoka so eba beboa na wonom aye campaigns ahodo nkyerɛkyerɛ dwumedie ewo miamia hodo ya enipa tabo dompem ebiti se lorry terminals anase edwa ahodo ni mo na etimi aboa ama wonom so anyanimdie ede afa yade no ho esanse yade no wɔkyerɛsɛ eba enem nyana so no enu bra wani beba ho so no na ede wo ekɔ ensie do yenkɔ na Dr. Fred sɛnea wosi ese ne nsɛm ɛfa ye ɛwɔ yade yi ho ene anamotuo ya wo to ne ho no sei ɛna na esitie. Patients who knows most survive. This is why we are proud to announce our commitment to the Measure 1 Million campaign, a nationwide initiative aimed at screening 1 million individuals for hypertension through community-based outreach activities across the country. This campaign aligned with Ghana National Non-Communicable Disease Policy and Strategy, the Free Primary Healthcare Initiative, the Network of Practice or Population-Based or Primary Healthcare Network Approach for decentralized service delivery, and then the WHO Global Heart Initiative. Through this campaign, we seek to screen at least 1 million adults 18 plus for hypertension across Ghana by 31st December 2026. Wei panyi kwankyerɛfo ya wono eda apomuden akachia no ewa santimantam Dr. Fred Adumakoboaten wɔkyerɛsɛ enu safi wese nkwawiye no na watimi etu anamon ahwehwɛ enipa bɛs opepem baako ene ekyire efa yade mojabroso no ho na etimi aboa wɔn ho ntem no na watimi etu ase ntem na ntwe nipa dodo na ankɔ ensieduwei ene ensem kakra
World Hypertension Day no Dr. Adumako Boateng wono editu dwa efa One moto and your health are concerned. Not just a wapomudino and no one more dadgene. Na ye common as a passo de my crew, a wabono mantemo. A wana penny quantrafa wadapo modiano, one on swabam and any beach said, Sir, hypertension ya, or hene labreti abossus is siano. And yes, bia, headquarters and co and a woo, a wobe bia, and Tapomodin remove for no. Suffering will be a shibi. No one the abossus said, ye can hypertension no as a do na for margin nkoso ene ye friend silent killer no se sie ni ene na tie di nkomo wura dem a woti na nanamo wanse do enti ebe hieye se obaheho ho na wahu se so ebi tete opuno achi na fe waso ano ntem na ankwankwaje wo kra mfiri wonsem bra wo nkwa ya ese nyame de ma wo se bedi no enson. With the first little bit my reduces to know our status. When I make a silent killer, oh, no, beer and crack, tinen pakonoko, hypertension, beer diabetes, the first in a beer I bit more reduce and say, you be who your status, you be true, you're not quite Sadia Mako rate. And to share and say, I put me a say, lunch program BFN free primary healthcare. Free primary healthcare, which I say, yeah, the bam Mabubam, and then say, you're not nurse for the doctor for. Yen chips compounds, yen chips zoos, yen health centers, yeah, the cough aqua screening amount for eco screening free. And give the screening also risk factors not to developing any of the non-communicable disease. Now say to buy a sabia, network buy a sabia. Now say more new name, a young chechira. This is screening the patopona, new home statosa. You bet me up bread and was in terms of nipana, yarin in Puma. No creamy word, they are non-communicable disease. The HIV is a ground. Hey, I don't know. And HIV no cry, obese what timu dance na obenyano. Eno nkuni pasa o. Te say hypertension no ya wonka bi nhye mu. Na wi en wo se ansa na ebeba so na egumu ahodo mienu. Ya wo ba kwa friend say modifiable. Na e wo no modifiable. Na se obetimi age wo ho afiri mu a. Unu mu nsa no ma twa so kura. Ana tobacco, cigarette ni bi jai. Ebi onu bone mfa bi nkawa no sana unni aduaba asase dadi na nonom ne betimi aboa wo afa anwa die bebrebe anwa nuane soche eno nso gya se opese wakoma ne nya ahoden a enko nuane yete sa ho. Excessive salt consumption and chilling will be on my walk chop bar and chilling quite wumpa no aside in chilling be bree edia kum see I chilling be bree no bit me hypertension and what you know yeah pe such ya kwakoto fried rice ya kwakoto prokunam na yasa dia nwa ba bechi anwa be bree enye ye twa kwan ato e kokunya e hypertension bi ya yempe enuaba ene vegetables di side pakro no twa kwan ato hypertension, excessive tobacco and alcohol use no so ultra time out on amakonya hypertension. And because they are all modifiable risk factors, they are a bit in AGYA. And physical inactivity will be on my quajuma of the term would be an air conditions, so would be a or car who could be fear or the dear order on exercise, signing pacrono, ultra quiet to having hypertension. And then the non-modifiable ones, listen, yeah, why we fear no 70 years, 65 years, or more yet they are a woman between hypertension. Penny Quantrafo, Wadapo Modiano, Ewadomahin crew, Manimas as a passo rather than a conca. One welcome answer Brampa. Domain co gift FM, and as Uncle Munina, one in the boy, until what would you and Sefred and 1 hour? Yadi a ben wopa, and now Ufred, my bread, ya kawa, my bread. You exercise and sana dia chebasa ultimate do ho edi frame ye ko yenim ewo ensemfo from ene public accounts committee eye abedwofu a womo ena ehye aban akuntabuo ensensam ehun park no womo etna se na asoya ehye enwuma ene apadie ensem so womo kopie committee no enim womo koya ye kiremu se ye hwehwe baabia nizanti da ehyen ahodoɔ yi ebie mienu ya ye to na afimpinu ene edu baako 2011 ya bepem na Ministry of Finance for ye that's why eda wo moka se wo nkonkotua se sika no wo mu kiremu se ehyen mienu na wo mokoto ye se wo mo de ba bedi dwuma e wo ministry ho no wo mu etue mu ha mu nchichemu aduanan 40%
ena echire de aka no yenhunu baabia wo mu di sika no efa na ministry ni echire mu se ehyen no wo mu kɔgye ye no esan se 2011 bepem ne wo mu nya ntue aka ni nwie ye nti interest no a ye de to so no free 2011 besi ene interest no kwa na ekoso afi etwemu afi sen no na interest no ekoso wa bra saa esen mienu ne kura no ho ka ye sen ya finance ministry no wo muntimi ntua saa ka na free 2011 bepemene ho interest eda so a eda ho na Mary Ninson wono na ye kwankyerefo wo de sikasem ano wo employment ministry ho wono na etie dwemu a na ye maame abena osei asare na wo bisa ne ensam ahodo en wo si o eye Japan Motors fo ho wo mkɔgye saa ehyen no na wo mutua 40% na akire no wo mu hia enkyiremu bi e de afa claims no se wo de nkrata ne kwa ansa na ministry ne begye atum so okay ye de cash anasa ye de check ma mo se mo fa nkɔ clear saa eka no yade se wo mutimi verify saa claims no wo mo follow up wo Japan Motors ho mo a wo manya ho mu ayeda eno kura ka ho binti na bepem ne saa sika no wo mu antua na de ekɔ so wabra abena osɛe asare ene Mary Ninson edi nkomo wo committee no anim no yentie bi mra after the auditors wrote to APAM that this is it. They didn't respond to APAM, but then they wrote to the ministry telling us that we owe them this amount. And so that is why now we are taking it from. I believe there might have been some communication. But yes, he's saying they have written to the ministry saying that the ministry owes them some money. Yes, the assets for which they are claiming the money, the ministry is telling us that they don't have records, they can't find it. No documentation on it. So when the auditors came, we made them aware that we don't have enough documentation on this. Enia yekotie sesie ni odi kan kasa na ye Mary Ninson no wono na director of finance wo employment ministry e na wote se abna ose asare so be kasa wo mfinfin ho baabi enti question na wo bisa no na maame no esan de ehu anu yie no eto aso enti ene enkomotwetwe a ekoso wo park anim no ebi ene yekotie yi ewo se dwumedie ni asetna kro no ase maame abna asare ebra na woye dwamtene na woti dwom ema niema ekoyie no ena opanyi ya wono ena hwe yenkita hodie ho ensem so abefo kwan ye fa so edidi dwuma ene ensesemo so mecha minister for communication digital technology and innovation ya wasa eye ningo prampram rahebedwani won monya for Samuel na che Dodge wonom etwe no ebegyina mu na committee no ensemo no mu bisa ni nyina no ene se Ghana fo eyade a wonom esi apene efa MTN fo wonom edwumedie ya wodie echese ne ma hyeda enkoye fama wonene o bundle we ya no mate hrew we ye best 30 cedis ya chese edu best 15 minutes no ma sate asem we se na no mu bisa mansoafo ne se de ba de pote na ekoso nte no ye de ja wa ne ye de aso bra ne beyi nsema no efama yen na bra ye Samuel na te George wogina eye apemu ana wo kasa no na wo kire se asem si na sa wo kwoto se bia ntokwa bia si na wo bisemu a kasa na no de be ne si ye so boy ye obekekire no ne kase nyina no wode kwa akobo abandada ya wo twam ne se wono na agegegege niema so amanne ensema ba bedru sa bre we sei asemu a wo kan ye no ejinja maame abra ose asare esanse kane aban ni mono no no eye fotosanfo abedi ekire ena wo kyese be wura kafra asem twintwa wa na mu na asem na wo kone kebe ya ko anim ten ne jai se wo de nsem bi a eba wonim ho maache ede bem no sanse ne awo kire no enye saa nete oh maame abra ose asare na no esi ena ne ye wura na che George wono so tisi mu ena wo sufra ranking member ya wono ewo committee ni mu yewra Samuel Atamils se opanyi brem wona wo ye presiding member ya chasa wuti mu nte no putu yewra yi maami abran se asare woda na kacha ne sa de na wo ye na nya sa ena wasa wo ya se ne behavior na se ne su ene ne ban ya woda na di wa ha se no no eyade a enye ne kwan so a ensem we se ne ye de banta no esi ba ye no SOMPA kasefo na ye wo ho bi sanse ye nua bema na opon chechekwa abribia no sentrafo de ye duru ho e wo mrahye bedwam ensem ahodo a esi wo no watwe bi e de bra ye yentie
Private businesses are about making profit, and those profits they paid to you by 8 years at the finance ministry as corporate taxes. Policy decision and policy leadership ought to make sure that we took steps to protect the customer. And I'm saying that we, under this reset agenda and under a responsible government, have done so. Honorable, I'm not a member of parliament. Don't do this. You don't have to do this. I am on the floor, honorable. Let me make my point. No, you won't heckle me. Don't play sentiment. But we beg them until and unless policy decision is made. Honorable, you need to rein in the honorable members. He's being unruly. No! Not being unruly, please. This is becoming of a member of parliament. Please. Listen, you don't have the floor. No, I have the floor. No, you have asked me a question. I have the floor. You will let me answer the question. Hey! Abusia bro kese ni nyina you are being unruly na chese wo ya da suba bone edi akire na ose stop heckling me na chese obi gina bedwam kasasa me kasa ebe ho na apama na se Esquire AGYA no aba betwa hene iri tobo ni ade na se wose jajajaja na asam na meka no aye se wutwintwa ma na mu do se mentwintwa wa na nemom me tene wo de otwasa no onim se na chiachia we say ene banta na se toma menton sem ya efre no mu eba na emom emfa atwede bokwan so a ene esiye ewo Minister for Communication, Digital Technology and Innovation Affairs MAAME APPIAH ASARE ya wono eyetitine ni eda park entem park na wo kana nyago prama bia yedi so agro Public Accounts Committee baby a yebu nkunta badwam ema yehunu sade esikasem a abade hye yensa yesitoto no na ehwa na wono mofre aso hwe agudie hu nsam so ya recreation yika ho wo mo nso ba ya say 2023 no All African Games course wo mo ade abaso aposi for 6,000 and wo mo kobo ban na wo mo ka ye di woni no mbusa asesen almost 35.8 million Ghana cedis no mo say okay na receipt ye da so e chese ampa wo mo na mutua ma wo hia wo say ye de ensapan ana aba ebio hostel na wo mo ema prayers ni bi no mo kode da ho siesie wo mo ho no eno nso wo mo de ho bo aba say eno nso wo mo say 455,000 Ghana cedis. No say hey, and also ho enkrata sen receipt here. Wo mo nya na yewra Samuel Atamesa. Wo no ene ye trene a wo ho no. Enkomoi wo na bie so no wo che se. Ene e bre ekọ animu no wo se wo mo niam bi wo mo hyehye ne yie. Ena sade wo mo ye na timede to ho ansa na ekire wo mo ababeje no. Eye no wo mo emfa ho enkrata sem ye di adanse fikọ emra na emom yemfa no ho enkomasre unsupported 35.8 million. Just for 6,000 police officers, 6,000 police officers. That was the so-called, I don't know whether they call it Africa Games or All Africa Games. So many African Games. It's Africa Games. And they spent 35.8 million 2024 for police officers. And we don't have documentation on it. How? Ministry of Sport. How? They want to sit here and come and argue. Go to a time. Ministry of Sport. We used to change the minister almost every year. Ministry of Sport. We used to change a minister every year. If we can't understand this duplication, I don't understand why we should change the minister every year. Maybe we need to change everybody in the ministry every year and keep the ministry. The question is, how did you submit what you have raised questions on yourself? That's what they want to know. Yes, thank you. We got assurance from the police that they will provide the enti obesa sanko kan why nke because why has a long tail no kan how we dey na chese W has two bottles enti se sa na tie dey a ene na ebe hia pa se wono mu a ewo aso ewo no a wo mo de sa sika we ba se wo mo ba beje yense se obia sansanya dey a ye de wo mo tuatua ho mebo ama o man ye nya sika mpo ato ho na kampese ye de adwene ye da acha ho wo ensemfofro emuno Ghana ban e de atu dwa se nyame yadom a yawada bosumi ni de toso aduonu baako ene wo de Ghana fo ofan edikan no free South Africa aba Ghana ha ne nyina no efa xenophobic attacks ya ekoso e wo man ni mu a enkrofo ekoto hye Ghana fo ade hye ni eye bibiman ade hye bi a wo mo ho no ma wo kire se wo mbeje wo madwuma abosu ya wo mo kro man ne ye wo mo de no wo mu hunu wo mo ho anoi na ensam ni beto dwana so ye hye amanoni dwumedie ensam so a odumonyamfo Samuel Okujeto ablakwa wono ena eda no
wo mu di kan de betu just wo mampani John Dramani Mahama AGYA tuma masa approval no se yen konkofa wo mmra we ne eye Ghana ban e na e fa ho ka enti no wo mu bie portal no Ghana fo a wo mu apply ye se wo mpese wo mu banyina no nipa ahasa 300 ena we na ye first batch no enti 300 nyame ya adoma ya wada no ma ba bedru wo mu kire mu se wo mu ebefa OR Tambo International Airport ya eno no ewo Johannesburg eho en wo mu ebefa enti ahomachi ko nonum na obia ye krado ewo airport hormo a eho na wo mu flight no first flight no ebetuo na enhyehyɛ ya ewo ho no ene se wo mu yesa nneema we nyina se de be ya wo mbetimi ede abo Ghana fo ho ba sabe ka o mayi na nneema nyina koye ena enyuma wo ha na abu enyuma na abu en wo bia nya biye na anya bi kura no wo bi ya business no kura no wo nya mwa bi wo nya obi amana so na sene ena business na ekoyi a menyini se nko be free Ghana ha so wo kota South Africa so wo kwa akodi pa enti wo mo se de be ya Ghana fo aso badwu wo mo no wo mo han hara wo mo ntino ene ye de wo mo nyina e sign back na wo ma ba beto abrabo no so e de free hanom sei na wo mo akire mu se we ya ye de wo mo bayi wo mo banbo ho nsem aduane a wo mbedie ade biara ebema akwantuo no aye stress free no aban no edi egu akwan mu enti se wo de hie bi akwakopie mu wo South Africa hanom de a na wa hwe ati obu okroko ekura be 10 years nie wo mada obi akwahye obe 20 years ni ekire mu nyina monye krado emfa ntwen made hye no na aban ede wo mu nyina eba sede ebe ya won ba beto abrabo no so ede afiri oman Ghana emu ye toa ensem no so wabra ye de SOMPA kwan so wo SOMPA 106.5 FM Accra na efa SOMPA mfidi ahodo no enyina eso asante mantem kode hotel ekire ho ene efitafo a wo ho mazifo wono mabiem se kuha mango nase yet also na Yewura Felix kwachi ofosu wono ene ye kasamafo edema oman Ghana hasenom aban ya wasai kasa edema eye aban no ankasa wode nsamo atudwa ekirese Ghana Bar Association eya de a wonom ye nyatwon papa wo hu wo musu nipa da esanse wo hwe entenchie buo ya wonom ebu wa asembia ekoso no ho a ama wadi wonom ho ya papa na Yewura Felix ni semu enchemu ya wode ema no ena wo chese ye bibi Osahene Alexander afenyoma ke ya wono ene ye dom kuma no ba no deni na nsen ya da na katrem akwakoyi nika ama wakasa etia eye district court judge bi se abronye DC ya wono ene ye bromantem MPP wonum etitire ni no de ne wonsem a chese aba no wakeka bi akire judge na wotena na asem ne so no na wo kire se asem a wokan ni nyina no ene se judge na nkasa se NDC fo ato no wo ye NDC ni eno ntina sa asem we se no waso mo bare ya wo hu sa wode kɔ benkum anasa woto afanifa no asem we se ena aka ho bi ama Yewura Felix ofosu kwache wode akwakoto ne hwe ne nwoma Facebook no ɛhɔ no wo kire se wo hwe Ghana Bar Association enkaye NDC nipa bi ede beka asem we ya enka wonu ma babonte de krata ekura ba eka se bia ye be call demonstration na se bia be call strike ekura na so panyina nte se ama ne techrema akoyi nika ama nsem wa eni kwan se waka no wakasa ede atia wo man kasa nua ye so kwoto sabo bi ati unua so a ka che de se onsole mo so enye se sore ye so wo free ni so wanhwe na ode beba mo so na so aso mo de o ma ye nhwe ha mi fi taduku e na wonu mo bo ase asem na Yewura afenyo makin eka ye no eye wonu mo de ase wonu mo nyina akoye se MPP ema e na wonu mo association ni mo enti wonde wo chese wadi wo mo ho yawo na asem kakra ya wakata ito no eni se wonhwe no se wo madwen san se Ghana Bar Association no eye kuba ta bi a emranimfo ya gye wonum atom se wonum enim de na wakwadale aben ahye ewo emranim ene ne dwuma hodo mu no ena ye de wonum akwakohyem enti e basa asem esi ewo munua bintem ene wo bintem nipa na eka se fi bi ede etia no anase agu ne ho fi na se montimi anka bibia na se montimi ansehwe na munyina ma esese bia son obi a woye mumu a wontimi nkasa ne de a na eya asem a ya asem seba e wose Ghana fo nyina ye hwe na ye ka bi ede kire wo munti no won hwe no nsa wonum adwen asem a enye no na enye ena no oda na enye enen so nye dachi bi no enye ade a wose yesoso so wose ye ne sa ebetimi aboa ama oman kankro ni mpuntuo
committee trumranim dwumadie no no etimi afane ntampa de efrawei eye aban kasamafo Yera Felix kwache ofosu ene da sansem wese nyina di de kire no nsia bre mo kase bode e sha se firi no num mpa mu efra na hot bite no eno na eguso a ye bite e de ma wo na abusua ma ye nwura mu agogo enkra ba bedu atode afiri ho ebre ye no eduba bi e hyehye na nso makonim na ahwe ya wo senso kura timiti firi nso ye ne bre sempa na we ja se hene na naje na wo bo amane ene se wo se enche bia o na akoja bosom no akromfo beburam na wo mo tase bosom no ne eho ne eteso ne kasira eteso nyina sese eho mpempra ne straight wo mo de adwane enti wo mo ye amamre ne amane no an de bede disade no wo mo de abankran enti wodoa na wo mo ye ho amamre ne amane eja se wo de wo se wafa ya obetumi awi abosom e nyamre wo mfa no wo mfa nko afa de wo ye gangaria ya odi wo mo nimu a wo de bosom no koe no yo so wa obere se bayira pie de afiri na ne apia to nanim sei na sabio bayira nya wo na aduaye na sabi enya de wakwa akoto na apia afiri wanim wo ye gang leader nti wo fa ya no wo sensini si so wodi wie ya wo no na asase esresri wo sresre no wo woro no ho ewie wasoa ne ma na wo wie no asan de aba enti nanaja asehene nanaja ese wo ma ya amamere ne amane bia ma bosoma koja wakwa akotena se a sesei wo na bosondan mu na wo mu ana eka ho no meka sei wo wa posefo akukuma wo boa ma hwehwemu atimi atodwa na enkoma woni ba abedudi ye no wo de yintie yawa yawa na nisi ho for the aba konfon da so how this come no ne better carry no side wo se ewu dansa aso na protocol no ameko enti eno na pese aguma ene yasma nyina ti se obia entina afie se ye hwese akoja obia begia obia mu akora no be fa ye gu se to ya ogunya akora a wo firi kuru na sana he ebishi no a wo firi kuru mu hase enti akora no se wo protocol se mo a omo ye hwehwemu ye ya mamre ne ma na o se ya ndia fe na o kire kire bia oba konfo no ne ma nya akoja no kofa ko ye kofa konfo no ne ma na o de ko ye sisi ensagu egu he no yeso ne ma na bedu a o kire kire ma ye koju ntine akokoja mo akoko ya amane na yi a ise protocol no edi achi akoja no de tete asua daha a ye wo he ginaye enti se me bia ye beko bia ya amane na ye no se sabio ani du bebi se ye koja no tra ho na ne konfo be chiri na nima boko ni eguna ne mu ase enti wono so won hwe saade no enti won hwe se ne konfo na nima mu ase se obi betuna ka se akoja yera enti ye ntina ye sompa she ai sompa na abeti we enti nanaja ase hene aje nanaja efrempon ago traditional council wono enene ba bedudi nkomo se de akoja bosom esu bosom kase no wanya ate ne ho ase se omo ye nkura wo de nja mo na mom ehwemu bia wo akire no ese wono mo hwehwe ekokosi ase enti gang leader no se wo posefo okukumu a wo bo ama hwehwemu mapa etime atodwa daachi eni akire de bepie no so mpa na yase wo ye besande mu nsem nyina abrewo ebusiafo na kire se ehun nsem no Ghana ha se beda sorry a yenti bibi foforo o na kire se ada ne wiase ba na wiye because nsem a ekoso no na amanfo ani abre a wo mo mansions ne ade ne ayi no hwe obi de ne de nam bosom no wokowia ye koyanim ewo ensem foforo emu na aba beto dwa ya Ghana Statistical Service GSS4 na ayesa survey we ananhwehwemu no wo mu gina fimpino ne aduo no baako population and housing census so 2022 de ka ho 24 and afi 25 and wo mo ye sa nhwehwemu we ne wo mo kanyina ne se mensini makomaku ensia ewo etifi epo emantamu North East regional ye ka wohia enya ho kirewu wohia buburo eho ne gina ewo Ghana ha mensi ensia sa districts no ne nyina wo North East region eyade bia ya reho sempa eya reho na wo kiremu ese we ya ye kan wo living conditions tebia asetena mu nsensem wo de emfonyin na da ye Facebook no ye
said ye what ye no wo hye wo madan a wo modam kura enye obi na beka akere wo se sebe ehia won eyade bi e ha dwene akwan a dabi ensuo ebi ni ho adan papa oh no say yesi suku adan ayaresabia si yesi ade be ma setena no aye mre ayefo wo mu ni bi wo mu obi kura eye kuma bi de totototo manta mahodo edunsia ye wo Ghana hanom no a eye ade bi e ha dwene pa na wo mu huridi kan eye union na so amansini wo mu na record say the highest poverty rate eye ade bi e ha dwene ye gina ho mu chichemu aduonu mu baako akiri ponsia 51.6% aden 51.6% eno ye ohia nko a enso wo mo to aba o sankrofo ye kan wo mo ka Ghana ho wo mo to aba na wo mo kire mu se wo hye district ahodo no a eno ye north east so na wo de toto nia aka se bia enkramantam asantemantam epuemantam ene mantam ahodo na aka na otum se yesisi won wo mo national cake ni ye die gya wo mo yayi wo mo sinchen kura ayawa so north ye ba enkran ha wo mo kire mu se eho na ohia no enti eho enye hia ahokyere SOMPA FM kura eye 5.5% enti show obi die ye 5.5 obi die 56.1 enti wo die wankasa rate na susu nehwe enso nkrofo kro no Ghana ha ya na wo mo MP wo DC se NDC ni yeto ma wo mo se MPP ni yeto ma wa ba akora yeto ma wo mo no national cake no wo mo de no wo mo ebi nkoho enti we nyina na ye ade a Ghana Statistical Service for kire se esese aban no wo san ehye no wo hwe ne biem sensese bi wo ho no na ebetimi de aboa schools ahodo na ebetimi ama empejamu kakra ba aban ne hye no wonye ne saa na sensisie bi ya abam ni nyina emu no wo mo kire mu se Northeast region, Northern region, Savannah, Oti, Upper East, Upper West, and afe bono mantemu. Womo na womo de ne nye kura. Enti na se ye kan Greater Accra, ye kan epue mantemu atoye ene ne akeka nde a womo de ne beka se yara ne sa. Enti womo sre aban se enhwehwe bi wo ho no ebetimi de improve nkrofo no womo asetena mu a aban ne hwe no wonye na sa nkrofo no so sebe wo ka Ghana ho na yefri wona yefri ani enchiremu ewo presidential staff na no ya jantoa wono so na kache MAAME akasa de nsemo todwa trese wo hwe abakosemu a International Monetary Fund IMF ya dia Ghana ya chepe wonom emprema kumako edunson na de etwato okra no 2023 ya Ghana APAM DADAA no ewremu ewo ho ekobo sikabesia bese $3 billion se wontimi enkoye mo asebe ya yankase ahohihia ya na ye wom sabre no ye betimi enya botobi edekura etimi ahyemu na wo kyerese mampanyi John Dramani Mahama ne NDC aban ba ye empanyimfo ya wonu hwe sikasem toto yeso ya wonum ewo aban ni mu no eto na mopa ahyehye ne mama na Ghana ye sikasem no inflation nyina abafom dwedie hu nsem asore agina brana sikasem no enya anentopa bi ede agina so nte no anam sayo so ama IMF ya kyerese ye de wonum tonkwanta ya pai waye bi atwa so yenkasa waye bi atoa so wo kyerese na moto wese ya de a ewo se Ghana yetimi ebo ye ho abaso ewo se ne yesi etimi hye ye ho so se ne yesi etimi agina pinti ne abotre kwan so ede ama aban wese ama na hyehye enema na wo kyerese we no wo hwe ne mo kwan se betimi aso ya eho nhia se Ghana ye besan akọ IMF ne mpre edu enwotwe eso yenti na ya jantoa IMF na ye free money there ye da Ghana for mu patients in difficulty and the same be by ansa ne ye be ko DDP my Ghana for resilient and go through it ye da excellency Mahama say conditions in na regard the IMF no one ka say the predecessor be na the two nti won ye obi ye free ho o just say okohwe so ye ni pepe ye dey say that man no any team minister for finance awoye adwuma na any team na o my ade
especially the President, His Excellency John Dramani Mahama. You see, a leadership is cause, every other thing is the effectiveness. I can't say nisi acquire me for you because time a friend say could you and then or can be or see the resources in this country see and see me here and who say if you baby Ghana will be the beacon of the world. IMF 18 times enough. As I see a catcher who say send me a TBN young Congo Bisa Bruni for support. Abusia Nana ya John 100 December was side Pia Konenim H. Wo share Samia enema esia kwa wo my Ghana ma senum no a empanyi se won sechi be ye oda enti se won sayem e so da bi so awade ye na ye wa ne wa ye oduma nkoma abo ama enema hodo ya wotimi de duma ma Ghana no wo se se ye hwe ne akrakra ne asosom ye di adandan ye ho a ebetimi abo ama yankasa ne mpuntu a ye hwe ne mo kwan no yensa etimi aka eno ho so ensem se ne wo sidi tu dwa no ye ntimra abroche na ye sori aye koho no omuni kapre omuni teku ye niema no mo ba be fa no de akoye omukuru yi edie benti na meme wo ade ajapade no biti ba be propro majapade ho di koye ni kromu ye ni owi a wasa abo me bosia asa ama me conditions asese mitimi really me kan asese yetimi eye ya adwen se enough no more IMF no more support line no more na ye nye bibia pepepe ne Ghana for ehwo nye den enkare wo ye very very important that but we are happy that we are out of it and we know and believe say you be out of it forever and ever going forward. Amen. We nana ya janto presidential staff na no this ene twegu ye. Na sa IMF ya ye ntie firi ase ya ho. Na adesha wo mo asantima mu se wo mo de emfa ho se IMF ankaja ososo ya sene de akwankyere to ye ho mo ye di so ye ntie firi ase wo mo de wo mo ntoa na wo mo ntoa empuntu no wo mo da so hia enye se bia ye ni IMF nti mpuntu ntememba de wo mo kan ye ni eyi ho free IMF nu de percent mpuntu eba o man because this year first na mo se ye de ho akoshim ye de nyame aboa ye yi ho afrim nti ye hia mpuntu e o man diskara be ba nyina mfa bi yi akwara enye nyina e wo Ghana ha ene nsuo baby bia ensu ena ema wo tusu enye nsuo wonhwe na munye ho amumie bi enuma factory bebre na youth no so enye bi because nya aka ho bi na kro no adoso e o man there is a fair down man panyase isi ade akaye e se mpuntu beba no kwa na ere ni mo kontuntu mra emaye no ani e problem pepepe na ere ni mo se nyame adma ya furo no sika nkoro ba kotua no se ni e petu aba no se o made madin so agede madin ni no kre so se ene a hoti ye e ya de sia wo mo asantima mu se yenye yiye nti e de afiri besan na se a eno e yiye nti hu a de aka e mpuntu wo ensem foforo emuno district road improvement program ya eternity wa FN drip no project coordinator wadano ewe fija kwa Bre South mensin mu wasantemantam eyura Solomon Kweku Adomakon na wade kokobobi akọ ede amadwerifo no wo manfo a abobo stores mpatadan ne niema bi etete saa ewo chichirase empotem ho ene mieme yahuduo bi a ebemben na wo mu kire mu ese afija kwa Bre South mensin no emu no wo mo ba be hye adwuma se gidigidi wo ho nti wo a wabọ container wo a wabọ apatadan bi esi ba bi a emfa mra kwa mu no koyi ansa na mpenifo atoa wo ewo ho the best ya some members no way so many de container se ma te de bi esi kwa mo bi ya mo ma yenu ye fam kasa fidie so ma bo se afija kwa Bre South yo makwan bo wa de esi kwa bi ya ifira na eduru ye container nko auto fence wo de de esi kwa ma na se ya ibi na ti mo fo ya kwan kwa hia wo se kwan ni sine jato be be fire service fo ako e mo ba ko fo mu no no na dudu no nchire wo mo wa de esi kwa mo bi ya no ye fa wo fidi kesi so aka chire obi bi ya wo afija kwa Bre South men sine mo se ya share recipe na e bo ho de uru na se wa de esi kwa mo ifiri ho asa na eduru wa ya se duwa ibi ya ma Wei eye project coordinator wo afija kwa Bre South mensin no e wasantemantam ne da drip adwumakuo no ano owura Solomon Kweku Adomakon enu achi wo kyerɛkyerɛ niema hodoɔ project ya wo mba bɛyɛ ya wo mbɛhye ase e wo mensin no no niema hodoɔ bi ne mfasode a wo mo ɛhwɛ nim so wo manfo ebetimi anya free mu Pointing say, Obitama, Bia, na say, certificate, this is why so he wanted drip partners. Say, so far as I buy young first camera, drip the machines in this was a year. The Mantama, one, especially in when the Saka was his work.
ne ka sa to bo ati ha traffic issues wa ti woni aka say me ya hasi kakra say die le kwa be sa o be say e be construction site say e wan pin ka say akwan yi wo sem be ba no ye be kale be bia na ye kwa na say ye di wo sukura na Ora Solomon Kwaku Adumakon ena yete ne nkan drape project coordinator ewo Afija Kwabre South Mensin woni amane boni ba wa Beidu ena edi sankomo ye gina we so ne ahome kase bo no so ye gya boafo nkra to sesi a ye ba ye be kwa amano ne Dr. Tamu Dasunio Buno Riji Fwe Ataji wasi enemate denne Midima for Herbal Center Dr. Tamu Daso what in the mobile clinic no Abesi Bunu Riji Momantemu Hope Yedem Yadie Bien wa ehinta Dr. Tamu Daso Yadie Bien wa Dr. Tamu Dasunti Minti Jisen Yewo Anadie Yesie no Ghana Fwe Dr. Tamu Daso Babe Pie Bunu Riji Munsha Nsuo Yese Bebiem Yemi Aduma 25th May you was Sunami Technical University Auditorium Eyedwada Ena Domanso Ebenada 26th May it was St. Francis Church any big days and edition anymore Ena Brekumunso Trinity Presby Church 27th May 2026 Entibunu Rigi Mudiano no Dr. Tamu Daso Yari Bia what in Fidian in our eba obey lab near Chao scan near Fay the Tama to Yarianos Monfan Yawabu one when near Fra Ukoto J Sisiaria pressure HIV Yari Bia Fabra na Dr. Tamu Daso Edu Bru Region na Eya Aryare Sankwa Enti Femidima for Herbal Center and 0244 774 282 and 0500 727215 Dr. Dijemfi Ama Yaresa Aye Easy Brush your teeth every day and night. Up and down and on. While the clean is bright. Brush your teeth. Brush with mom and dad. Underneath and in between. Brush the germs away. Pepsodent, cavity protection. This advert is FDA approved. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpata wiyankonko wiensem nyina da ewo yewra Donald Trump America mampanyin na kache wode atudwa se wo hwe wiase nyina da Island kese pa ye no ewo eye Denmark eye ehwo a wonom pese wonom ekwaje ho na wonom etimi esisi wonom military bases no be semiensa ewo ho no wo kire se adodadia hodo ene obo ade ne pa ya wode akwakodua Island no so no wonom pese wonom bo ho ban na wonom esi kwa se be ya China fo anase Russia fo enya akwanya entimi nkwaje ho emfamoso ensem wese nyina todwa wo abra wono akasa Louisiana governor ya wono akasa saye Trump ni special envoy no Jeff Landry wono ena wonom ede ensem wese nyina da etudwa wo abra omokopie mu ewo nuk enrada efa sadwumedie no ehwo hyiamudie bia eba bekoso na wo kyese weni beboa ama bambo kese efa bambo efa oyon ho ene niam ahodo bia ewosa island no so no Greenland Island no no wonom etimi apel ho bambo so no ko ede ama enchirima we ene ensem kakra ye gina so ne de eye hot bike kase ya ye hyase no numpemu ebesi sabre no ede esie SOMPA 106.5 FM Accra efa hase no no esan efa santemantem nkranza sunyane afeite chimai doma na fenso takwata krade mankesim kingdom 106.1 wonom so FB wo ho na fenso eye doma FM so FB Kanesheba radio so yada wonom as Facebook YouTube for nyina so yada mo as Pepsodent do the tour retreat no panwumre wo koda no nya Pepsodent quality fight ani bi na watimi e de apostle na bibia so watimi akoye time herbal center for at the time about mixture anytime ejaba mixture and
capsules no so etimi APPIAH ye na afen so midimafo heba center Dr. Tam da so ya de no de brabeto so sima na celebrity bi na watimi etuase de ama wada roma na yetimi tinaase ye de ano begu nsem ni nyina ho asew de emma mo aboafo new screening nyina no ye da wono mo ase asonfo abasa ne betina se de ya no egu nsem ho asew de ma mo midin ene OHENEYERE MAAME AGYA YEBOAH ASIAMAH bronya abrewati amene esquire ADWOA ASARE ene yebra triple mai APPIAH APAM DADAA. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albert Kwapo. Onyakupondi for Wastrano Eweye Brim, and I'm Nensaso Ama Onyakupo Yahu what EP. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to take it to our SOMPA First Service.